Pinia berta nampak lampon pe prang kardom karbiang long. Tike news kelang arada tumpan nili berta tanbang pi moromi pang cupi pensi a berta nampak lampon pom. Pini perang ke penang pale berta arjupon pamisinang. KSA Jameson Aropen Tengkera Langso KSA Branch Committee Atum Patir Piponsi Non-Head Jong Karbi Peace Accord Kacheto Along Clues 2.3 Open for All K Chedon Depusi Tengkera Langso Towar Kokthom Ahichi along sit in demonstration Asai Kideng Labangso Asai along KSA Central Committee Public City Secretary Moniram Teranpen Kaningje K Songtrok Atum Accord Kachetok along Nilitum Karbi Lo Charlie Asong Pen Welcome lo bonta la Clues 2.3 Open for All K Nilitum Karbi lo Charlie Asong pen ke Nangchidon de pusi Moniram Teran pen ning Japon News Tech Report TK News 2.3 Labang so puthak si jase meri tum ka chesong nang ko Close 2.3 along gopi lo to ke ladake Open for all community pu mate sit ilikera phiang mong pen thongkepra hige reserve pu etum st doma reserve pilo lapen 10 sit bangke inghoi kep na doma tha krangri inghoi kep lake non doram lang kang son doram lang kang emisi e komalo akahe prabha chonota ro lapusona bai kang longri kep mare 10 sit lake Kengsa kepan nang tur dulong lo puselake toar thupi dang lo dona tu jasimet ke lase ka chesong bini bage Ladakh ini tumke lake tribal area Ladakh ke thamnat karijaf nang yalam ke wang ma se wang be don tu paragraph 20 table 1 lo sike pulo lake tribal area lase Ladakh ke open for all ta reserve ta lapuson kache tok duna lake itum asik schedule against se kedam lo donatum lase jase met bangke pini lase butak se kache song lo lase la solam bangke kadu ra chini lo lase non jase met ni yipu bangke non at present la social media long karon phu balam social media lo karon phu ko song lo la 2.3 open for all la bangso kyo post madela so ke kai kre arara tuma phan tim gar bianglong pen jenglok lapen song thoratum ili tuma phan nangge ther badana ki hap lapuson dulu lapen hini lama la hello risi man kantang na so dum phan kachuni ri mane kipu gang to ma la hello alang ni tun lapon ani inglong ingnam chitiring pha chipa check pen inglong arlo ki duke kopia joine lo ini tum arjulo pulodangi anu tina chini lo alang itum ke ini tuma farman sena che songpi kopia putha lo che songke pulodangi hempek joine si alang itum amit hang alak apran chima pin pen inglo and lasong lam jon chit allam jon pa peace accord ke nilitum kalbi along arot lapen kalbi student association tum ta welcome lo athe because nilitum chini laso peace accord pen kalbi along upon kemisen ang thek dojipu but nilitum apipo hilo peace accord laso lamdon lo pohilo halata ke talk do isi a paragraph la ke talk do paragraph 2.3 lo how so 2.3 paragraph long of those 10 seat ke open for all community pu maju akhai ta laso dosta seat along ke latunta election patu don go laso joining pini kalbi ang mo ratun lapen kalbi ang mo pena ang political party rachari asong tunta laso paragraph 2.3 aputa cheson lo lapen cheson pon regular non eplang along ta laso 2.3 papai rating take athe laso close 2.3 josi ahok pen kalbi along implemented lo plote kalbi ke ritual cholong le kalbi along ke athe kalbi tumke gupilo chapla po ino servant nokora sone chaplam chotpo athe why kingmaker ke
banga khai tum pinakpu Bihari Bengali lapen Nepali lahai tum khai tum si Karbi Anglong aricho je plan depo indirectly ke kaliji da ili ke theng lo teng ban ke Karbi Anglong richo ke basi em ke Karbi chota the sita bangke jo si banga khai lapen nomination da dolang nomination da bangchok dolang so all together completely totally ko ang ko 16 jon ingela 34 seat ta ST to masi reserve la to ingela so seat ang bang da kapre ka party dolang inke majority wang nai pulote la 56 ang 50 seat ang seat ang bang ke around 30 seat ke long nai ingela so ang bang si penaan party Karbi rat thakila ingela so ang bang si bang non tribal akai to ke bang majority is better doi 16 jon into 10 gone lo 26 so eventually ke bang akai to আমার দাবি পূরণ করো আমার দাবি পূরণ করো আমার দাবি মানিবই লাগিব আমার দাবি মানিবই লাগিব আমার দাবি মানিবই লাগিব জাতং আং পাবি নামা MOS close 2.3 ni tum koikre 10 box 10 seat open for all ni tum koikre 10 seat open for all ni tum koikre we want justice we want justice we want justice Karbi Satron Jindabad Karbi Satron Jindabad Satro Kota Jindabad Satro Kota Jindabad hey joy jolise hey joy jolise MOS close 2.3 batil karo MOS close 2.3 batil karo MOS close 2.3 batil karo amar dabi puron karo amar dabi puron karo Branch and Hamrin District Committee and Karbisan Association Central Committee. We are organizing here in sit-in demonstration at Tenkara Langso Weekly Market to protest, to show our resentment against the clause 2.3 of the peace accord, which we assume that this clause 2.3 of the peace accord 2021 would put the future of Karbi Anglong in a regressive way, where majority or where the populations of where the non-tribal communities of here in Karbi Anglong will have the opportunity to contest in elections, which will be against the essence or against the premise of 6th schedule of the Indian Constitutions, because in 6th schedule of the Indian Constitutions paragraph 20 it is categorically stated that it's a tribal area, and we the Karbi Student Associations would like to appeal to the Government of India, the Karbi Anglong Autonomous Council, the Sixth Organization and the Government of Assam to scrap the clause 2.3 entirely, so that there shouldn't be any reservation for any non-tribal communities here in Karbi Anglong, to respect the spirit of the 6th schedule of the Indian Constitutions. If the Government of India and if the Government of Assam and the Karbi Anglong Autonomous Council will not scrap the clause 2.3, then we the Karbi Student Association will vehemently protest until and unless it is scrapped once and for all. Thank you. Number Crete Troknomati Constituency Angkang Dighu Liati Patu Aklamalong Friendly Football Match ke Patupon Bangso along PS Team Nomati All President Secretary Atum Pensi Patupon lo Lapen Bangso Dighu Liati Patu Aklamalong Bhomkuru Arani Tin Sitame Bangso Football Friendly Match Patupon Verji Pusi Radaphan Pachinipon Lapen Bangso along Deputy Speaker Rite Singh Hipen Alang Lining Kemepar Pekajok Angtan Pen Sitame Jerry Lapen Mustafa Alang Litum Aphan Banghini Sitame Bangso Friendly Football Match along Koson Pensi Patunang Jimapu Arona Tenghai Hui Thanpon Lapen Thu PS Team Numati All President Secretary Angpong Pen Secretary Atum Aphan Gol Isipen President Atum Thapon Lo Hawar Kehat Pen Longbamon Rongpha Report TK News আজি বুলিতো নহয় সদায় দেওবাৰে আমি ফ্ৰেন্ডলি মেচ পাতো যাতে যেন আমাৰ শৰীৰ সদায় ঠিক থাকিব লাগিব আমি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী
তেখেতৰ কোৱাৰ নিচিনা ফিট ইণ্ডিয়া হ'লে সদায় স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই ল'ব। ইয়াত নতুনকৈ প্ৰজন্ম এতিয়া উঠি আছে, যাতে যেন মানে স্পৰ্টছৰ পৰা দূৰ নহয়, স্পৰ্টছৰ সদায় ওচৰ থাকিলে। আৰু স্পৰ্টছৰ আজি বহুত জন দেখিছে, এজন মানে স্পৰ্টছ পাৰ্চন তাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিব ভাল লাগে, যাতে যেন আমাৰ নমাটি সমষ্টি ইমানেই ধুনীয়া। অকল আমাৰ নমাটি সমষ্টি মানুহবিলাক বুলিতো নহয়, গোটেই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙে হওক, অসমে হওক, ইণ্ডিয়াই হওক, সদায় ফিট থাকিলে তেতিয়া আমাৰ হেল্থ যদি ঠিক থাকে চব ঠিক হ'ব। সেইকাৰণে আজি নতুনকৈ ইয়াত বিশেষকৈ ঢেৰেগাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী স্পৰ্টছ, বিশেষকৈ ফুটবল বহুত ভাল পায়। সেইকাৰণে মই আজি এজ এ এক্সিবিশ্যন মেচ হিচাপে আজি অলপ নামি দিলোঁ। লগতে আৰু আমাৰ বান্ধু লগৰ নাইজেৰিয়াৰ পৰা এজন আছে আৰু ঘানাৰ পৰা, তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছে, তেখেতক আমাক সময় দিছে। আৰু গোটেই যাতে যেন আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ ফিল্ডটো সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু খেলুৱাসকল ইয়াত মানে ইমানেই ঘৰে ঘৰে মানে স্পৰ্টছ পাৰ্চনে হওক, অকল নেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলে হওক, নেশ্যনেল লেভেলে হওক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, আমি আশা কৰোঁ যে আগন্তুক অহা দিনত আমি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট দিন, যাতে যেন মানে প্ৰত্যেক গাঁৱৰ এটা ফিল্ড থকাবিলাকৰ যাতে আমি উন্নয়নৰ কাম আমি কৰিব পাৰোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। মই এইদিনাৰ পৰা পণ্ডিত ঘাট যেতিয়া প্ৰথম নামিছে, তেতিয়াৰ মানে শৰীৰটো ইমান ভাল কিবা আৰাম দিছে। এতিয়া সদায় দেওবাৰ কোনো মিছ নকৰে। মোৰ লগত দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজি যেনেকা ওলাই আহিছে আৰু TK News penang pale berta lapuan si Kamton Iglo Kardom.